Saya ajarkan tadi, ya rumah kanja ipake na sebab berdasarkan hadis sekaligus ayat Al-Quran. Ya koto tama oko bolata mak bere selengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia nagang kayer. Ibere selengi boleh. Ibere selengi ti aleta. Apa iya ko yero boleh mita bere selengi tanya aleta. Jadi kadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa ta beresalangi aleta assalamu alaina. Napa ta beresalangi malaikat engkau kilala bolata. Makanya ibacai assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawrin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi alina tumalabita Pak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, terkhusus sahabat kami Ustaz Asri dan juga sohibul bait, sohibul hajat, tilodongengi mamagi-magi nei paturungang atenangang monrewi ya bola angkai nakibua untuk kehidupan dunia dan sekaligus menceji leteng lalap baraka lore suri monrina pongala ta'ala mati insyaallah. Magi-magi nonroi bola na salama diberikan ketenangan dasarkan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sitonganna cara main ini adalah cara matasyakuran. Cara untuk bersyukur nasaba papedale na pong Allah taala ka alena sahibul bait wasangirona puran itama
ternyata baru dikasih masuk. Jadi insyaallah pasangi lako alena sahibul bait ya matuk ko ni ko puraki mas sempajang ngisah sempaja sunnah hajak ki don rakang, kemudian baca suratul Baqarah. Kita baca suratul Baqarah wadita bagi. Jadi telengi anak tak nabacai misalnya si digesok napa kita bagi itu supaya bisa selesai satu surah cicemoh. Jadi nasabak ko bunga yonri boleh mak ben itu disunnahkan membacakan suratul Baqarah di pertama itu pas bunga yonri mak ben bunga iletik. Jadi itu penting. Kemudian saya ajarkan tadi ya rumah kanja ipake nasabak berdasarkan hadis sekaligus ayat Al-Qur'an. Ya koto tama oko bolata mak bere selengi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia nagang kayar ibere selengi boleh ibere selengi ti aleta apa iya ko yero boleh mita bere selengi tanya aleta. Jadi kadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa ta bere selengi aleta assalamu alaina. Napa ta bere selengi malaikat engkau kilala bolata. Makanya ibacai assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu berdasarkan Quran surah An-Nur. Maka dari Allah Ta'ala fa iza dahal tumbuyutakum fasallimu alayya kau tama ko kilalan na bolamu beresalangi alemu. Jadi aku makadaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tu beresalangi itu nasaba iya ko pa itu gaga benda mati. Masih kiri manangi. Bahkan onronge maka puja onronge mas sempajang itu tidak pernah berhenti berzikir. Idi tomi itu maka dah mati nasabak dia nakedo. Tapi maka dia nabita tidak ada benda di muka bumi yang diciptakan oleh Allah kecuali semuanya berzikir kepada Allah. Dia gaga tu sewa-sewa namu batu masih kiri tu. Angka si kiri na memang tu. Olo-kolo yang kasih kiri na. Aja tak kadai di tahu idi baka tahu tak kalupa komani masih kiri. Gitu. Pura pi mas sampahnya dibaca subhanallah kata lu ya miro nasi kiri. Iya, jadi padahal semua benda itu berzikir. Bahkan maka di Nabi ta ya kongka aga-aga pura monrui mas sampajang ya komate ko terima rani-rani itu mangilodolo ripong Allah Ta'ala. Dan itu kala menjadi saksi. Yana tu ampai ko to mas sampaja to kalete-lete. Pura ki mas sampaja perlu lete ki mas sampaja sunna. Masiki mas sampaja sunna lete siki. Maka remaja na tutu kali lelele supaya mega sabi. Mega milodongan ni. Makiro katana. Makanya kau tamaki beresalangi jolo. Semua yang ada di dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia toro ibaca nasaba ia tu jinge materu ko sibawa ki. Ia kotama ki okilala bolata macio to narsaba ia tu koto pole joka pada rona ia saya dari naik mobil jauh pasti kaji macio tidak mungkin tidak demi nirita tapi pasti yang macio riki aya naro koto mak beresalang ia naro tutu ipintun na jinge supaya dia natama apa ia ro jinge kak de gon ronna o komitasi e monro ya se na wae. Tapi dia kawan rona ya kong kaju madari kon itu monro ya natu na madari ka tau nalasay cuma idi ko nalasay ki si anggota ki apa toli tolono ko bawangnya gaga hindi ka makiro ini na panipede nalasay nasa anggota ko tongan na iya apa toli na pandre na makanya kong kalasay ki aja talokoro iya. Jadi makom itu ya kong kagaga aju maraja mitap bana tulis serre bulu-bulu ko to madape angka ko to maca itu ko itap bangi maka dape kecaran suri made taboda bani maka de ade ko meka tabang itu ko baje ya jamon langsung tatabang iya kong kata ko boleh na isuro made na pe itatai boleh de na macai yo po ko tatai bawang inang kayase de ta macai na makon itu na mega taw nalasay maka de to pandite de muhitai suro memang imade bicara jadi dimoki okoro. Maka deh mereka tu tak bangi ko bajai. Ade memang ko tukang kako tu monro lete kalau sapa onro ko monro liang ngewe. Ji ta podangi lete na sama tole na maka datan de meto nonro ko ka makiro. Yena tu ampai to pandrita biasa kong ka aga na salipuri, aga na bacangi. Kotannya suratul Fatihah ayat kursi.
Apa ia ko surah Yasin malampe ladai. Iya ko suratul Fatihah madari mo pa makadai malampe mo pa. Ayat kursi kada malampe to. Iya na tunang kasalipuri salawa. Nabaca ba mi salawa. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ko malampe mo pero akar bani bismillahirrahmanirrahim. Tapacan dari bani bismillah. Namo cicami. Ya ko ya rode mo patapala ya imate bawani. Katudodo ko. Namo bismillah de tonulli. Iya. Termasuk itu kotomelo matinroy patung ka kejari bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi ka 20 sindi pa 10 ko ajewe cicang ko posie. Iya na ror supaya de na tama kung ka pa disang makalelen na kiri tawe de na tama. Ang kagaga taw lamurang inyawa de na tama ito karena itu kunci ditutup pintunya. Bahkan engkau kusi di riwayat aluruntu maka dia pandai dan ini diamalkan para ulama. Nigi baca bismillahirrahmanirrahim. Akasiratu setiap subuh. Akasiratu to komelo imatinro. Ede gagam manre watakaleno kilalaki buru. Namo alati de to namelo manre. Tidak ada binatang yang mau makan jasadnya orang yang merutinkan basmala. Akasiratu koele akasiratu koreweng. Namunya miro tamalkan. Tapi jatuh si tak ada bismillahirrahmanirrahim akasiratu. Jadi bismillah tapatung ka bismillah ki mataru ya royala sikiri bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim akasiratu ibaca. Ya kolatu itu ni Fatihah. Iya. Jadi itu pakaian atau pandita itu pakai salama bahkan ko makanjai namo lo kolo de to namelo padiri itu tahu. Yang ada kalimat basmalah di dalamnya. Itu kuncinya. Kemudian maka daka onna ya ko tamaki iya jero tau pandrite riolo si batomotota kuncinya itu padisangan na dena si rupa. Anak mondre mi makokwa bansanaku na apa dua telus tas itu tas si rupa mi baca. Na sabak sibuki atau demi matoni risang. Jadi ya tau pandrite riolo nak guru ini padisangan ilmu jinge. Masuk ke ilmu hikmah sebagian. Nak guru itu ni tasawufue, nak guru itu ni haddesae, nak guru itu ni tafsire, nak guru itu ni lontarae. Na sabab pole egan nai pak disangan na kadang angka pendapatna makadaki tidak sesuai Al-Qur'an dan hadis. Padahal dena sesuai Qur'an si bah haddesae, ini mide panidapi. Makiro. Walengi contoh. Magi to motot tariolo na pasangangi. Ya ko makibua ko bola, aja na si lampu pintu tamae. Pintu tamai bolamu, pintu tamai kelala na pakarangange, si bawa pintu kamaramu. Natengi mo pasi taru-taru, makan magai, palasate ko tu bola. Nah begitu. Magi nak kena palasan. Ini kadang orang tidak temukan, maka dia gagah di sana. Tania dia gagah di sana. Iko makurapahang. Ia rojinge materu. Makomi tu lalangnya tu nasangnya tu susate. Materui. Nanya tu jingnya komilalangnya lalo makoro. Iya ko lalo ima terutama boleh. De naleko. Na iya tulasay de gagal lette ko tanya jipa lette. Iya na tunak kada magampan na kan nalasa te na sabat magampan nola jitama. Makiro iya na tunak kada pasiselay. Ya ko kui pintu tamay usahakan ni pintu boleh aja na si lampu atau pintu kamarae. Itu ilmunya orang dulu karena dia sudah mempelajari sampai ilmu jin. Jadi itu makanya sebenarnya Pak disanga makero Pak itu penting. Nah sebab ye di itu dicukuki korami namanya rodeto na temma. Ye na mega makoko cede mapasala tapa makana de gada lelena. Karena ilmu itu terbagi. Makanya Nabi ta itu nasuruh itu pintu ko mangaribi. Sebelum maghrib ya komeni labu mata nase jangan buka pintu rumah. Tutup pintu jendela, anak-anakmu suruh masuk. Yo puidi. Napi pede melo labu matana so napi mo masuma selfie. Samse gare. Setan. Iya. Okon itu namega nakan na pangaruh makaleleang nasabak di situ jin keluar. Makanya itu kome labu matana so ya sangi tanduk setan. Dia nawat dito masampajang. Onrona to ajingi masompah. Pak mata soem itu nasompah. Jadi mangolok ko niro yan nato na mega na ato lima maselfie na to na mega seta-seta nga chay podang ada.
Bayi ne makoto ya na tu 5 selfie komelo ilabu mata na setia cuma kali baca ya tu. Iya na tu ya tengi masampaja ngokoro. Tapi angka baca makan jalada aga apa surah wasyams wal laili kulon subrat bil falak kulon subrat minas. Ya kota bacamu ya pae komelo ilabu mata na se maka dato pandita pada wai bosie dalle mudena petu. Apa surah wasyams wal laili kulon subrat bil falak kulon subrat binas. Ya ko wasyams surah ke-91. Ya ko wal lail surah ke-92. Kulon subrat bil falak kulon subrat binas mana sa teruntuk. Ya ko de tu le runtuk capak na bana korang yang tabuka teruntuk nih. Jadi itu kuncinya. Apa mau surah? Ya ko de ta apalah yang ngaji ki. Komelabu matan nase. Makanya di situ dilarang salat. Tapi tatutui pintu tak, tatutui jendela tak, supaya jangan tama jinge. Amakiro. Termasuk jangan memotong kuku di dalam kamar. Aja tak tahu bak kilala kamar. Apa itu jin nak kanuku yang mapelah. Yana tu namega tau biasa denule matindro ko kamarakna. Yana de nasu isaliwa denule matindro ko ki kamarakna tu 50 papena dina padahal jalan ngasewe mapella pule lalang. Itu jin kuku. Oh jopo midi saya sama toba itok miaga komani jadi nan resi sagi setan. Tapi dia toka ke kamar. Paling makanya tu komeki matoba sebenarnya komeki matoba itu ajenne ki jolo salah sigilingat ya tu ko jumai ko tome matoba ko jumai matoba ki jolo napa lo cemme mestinya lo ki jolo cemme majenne sempurna napa matoba supaya ia rokanuku elaga polo ko watakale dalam keadaan suci dan tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Iya, Pak Mega tu tahu matoba memang ijo napa lo dio tak balik. Jadi ko matoba kayak tu matoba ya so sining atau Kamis sih atau Jumat ya telu ngase. Jadi ko matoba kenapa di ko matoba ipamula tawi. Pak jalo napa datu 5 napa macicinge napa nak 5 napa lokindo 5. De nakan nete la sawli ko ya tu napake. Termasuk pano de nakan nai pano. Ko yang penting makiro pak jalo datu 5 macicinge nak 5 napa lokindo 5. Makotoro matu kiri ya. Tapahan nih. Napa ini sam? Nule 500 di meter kanukuna na tapa napa ini sam? Itu. Kecuali kayak bercukur makelu makanya korabai. Saya dapat di kitab hikmah itu. Ya kong anak baru jaji makanya tu kopure bunga itapa uluana 7 hari kelahiran dipotong Rabu. Nanti matok keluki rutinkan setiap hari Rabu. Selama 40 Rabu. Iya, soraba maka dek korwita penjelasan atau pandita ya ko angka anak makalu araba maka dia akan bisa menjadi ulama fikih. Orang ahli di bidang hukum. Iya, ya lengi kecerdasan, yufaqihu fiddin, pahangi agama. Iya. Jadi soraba, tapi di tomato aja nah. Lama nih anak tanah iya itu yang kongkana masih sekolah mau apa itu bagus hari Rabu. Jadi kemudian saya kembali tadi siaga menek macarama kak jolo iya. Jadi kota makiona yaro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina alaita naruta beresal lagi wa ala ibadillahi sholihin supaya ia malaikat pamasebe yang kau kilala boleh monro yokoro jin itu diusir keluar. Nah sabak deni beresal lagi itu akan keluar. Yana tu nama tanna yonri boleh. Yana kata utama bolana de nak beresal lang. Magi ni baca kulu Allahu kai tambai kulu Allahu. Suruh nak kata baca kulu Allahu katelu. Namoci cami jajito tapi makanya kau katelu supaya magai. Madecingi bali bolata macenne tanne idi bawang na pakai daleki pong Allah Taala ya ki baca kulu Allah wa katal itu nak dapat tamakan ngikorak bolamu tungka mutamai pak ko to me baca 30 gesok napa tamarna de tasalai bola ya naro ni baca kulu Allah wa katal pak itu setara dengan menghatamkan Al-Qur'an 1 kali makiro. Jadi ya meroi baca. Jadi kota maki kaya ron anak takama dari macule.
Ya tona tu ampai di kitabnya Imam Sarnuji, maka dia to motot tariolo pemali, tapi engkau kok kita dalam kitab Ta'lim Muta'allim di Imam Sarnuji, dia nawat di masering ko boleh ko wani. Iya. Nawat di masering wani. Katau tu tau liwat repana wani pinasering. Itu. Napi liwat masering ko wani aja. Magai, iya na tu pada malaikat rahmat te kilalan na boleh. Iya na tu tong dulu maka dia ko musti masari ko aja mo sari lo saliwang, sari lo lalasisang, mo pasipulong, elepi mo beng. Usaha katiro ropoe aja nak banyo ko boleh. Karopo, apa non rigid tu. Care-carewe ko igatung isaliwa ko pure sesa aja nak beni. O kon itu nama dari yang katau nakan napat diaro, mampat diarona langsung mati, itu jin pakaian. Mega apa tu bayi neta tetep papi rewe na sesa, nampak bani sesa na. Iya, enang kabayi netu 5 sesa rewe ngapa tolasisang. Sakadaga mana repan. Pak Rewepi na sesa, iya rotomata tadiolo macalada mapak guru, asesa ko maele, murak ko iwi, sebelum lemah pulun nih, na sabayana pura sara, mamula ni jinge masu, lah kada aja na macake papake muna pamuala, na sabaci ko na tamay jina payala. Yan tu nakada pemali tu ko mangaribi pinipulu sesai, maka dai pemali batungan na demo madosa ko mujamay, tapi angka tu pangarun naman tu. Makiro masariwan nyo ko boleh pemali na sabak na pasu malaikat pamasewe madodok dale. Makiro. Ide na salah ya tu napak gurunge angka mana nangka ko kita termasuk Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim angka. Iya, kung kataw makadadega dalele na din ito narunto eh. Iya, itu umpai na sabayero to matotariolo ulama non rima guru, yero ulama eriolo wali non rima guru. Iya idio ko man YouTube eh. Guru na pil YouTube, kita na pil Facebook iya. Tanya na irsyadul ibad na pake. Tanya na riyadus solihin. Agak ke TikTok iya man on rotona. Dega agak sakada agak kenri pamulan na kenri capa. Nah ini penting saya sampaikan Pak supaya ini tetap dijaga. Jadi aja tak ada bida ya deh. Angka memang tu dasarnya. Angka. Iya. Padamnya tu andrewe na tengi na bita tatala-tala. Ang kanandre ko si di tak den na andra ala yero. Magi oko kamero baraka eh. Makiro. Maga je kong kagaga yala pa na pagkayse sa chidi. Idi na bawa ko yalamanan ni tawe na di tulimon romajanya way kadala iya bawa itola. Makumati ito sito nga nandrewe. Iya na rotala dasar. Maka po te gate ko lay peste mala nandre makay ka na panasisa makay ka. De nandre manang ide to nako to penrange de. Cede na tala jolo matu pita tambah. Aja tamasiri matambah daripada monro bawang. Ala ni tatalus saji si tengah minandre nasilakan nyo kuyawana ya ganna tu Pak. Bayangkan ko sisa butaw na tasi saji berarti 7 kilo lebih. 70 kilo lebih. Ya kumakumanang ni rotae Pak. Na 200 juta penduduk na Indonesia lebih, berarti lebih 70 tahun. Itu cerita nama ini gare. Dia na perhitungkan kita wero. Jadi aja kadang kita kelewatan, mako mati je pakalinongi budi. Maka gagaga yeli diga gunana. Melini guci maka raja tak 300 juta, tak 200 juta, dia tu nak bisa peneh. Iya. Cerek kristal iji dia tu kai pakai. Iya. Makun raya Pak Mondriolo mana wita lah dapur na makun raya sesa. Ya biasa paneo kilala dapur ngitare makoka masumana ngila yolo. Oki ruan tamu monro. Cerek kristal mapamule madani egang kamaraja dia tu kai pakai ya moro cerek kapo na tolina pakai. Sabo i cerek na la nanti lo pasay na tempele. Ang kamu cerek kristal dia nak ni pakai. Ya namanya kami cawa mereka kena. Tersinggung memang nih je. Penem aku tuh
Panemaka soli yoki mana ngasange hajianu napa soro rekeng nasa 10 nilo si panekeku 20 nilo si panek dito kan napake piri palastimonan re komemandre iya rapai pilih palestina na sola na tolay hadiarinso ina iya moro makalo dega napake degere makalelem ito iya makalelem itaro bawang padahal 40 so na 40 wanin na si dia gaga dia ni pake itu kala minta pertanggungjawaban di hari kemudian iya wajujue makoto iya enang ka pakai 40 so na dia tapake man rasa gitu iya kuta nama na itu iya namo bapak-bapak de kamata pake ibu 40 so na makuta na to ini mah peringat ramaya. Jadi sebenarnya dan itu akan kalah menjadi saksi. Okon itu ampai tau pandritata nasuroki maka dekongka pakai baru yali langsung pakai masam pajang supaya kalah bisa menjadi saksi. Iya, tak pakai masam pajang. Aja nih yang moro dastar itu 5 igalulu ya matui pakai masuk subolo ya matui pakai mak bajabale matui pakai mak bisa pane matui pakai masam pajang iya asa maripa jesa di ngustasi pasak ba mani mak mak ide gaga iya engkato malada malisa-lisa apa maka soli na pakai lo malepa sana pura malepa na lepi na pak biringi salisa pak kadikan na pakai masam paja perlu sampai ya sunnah napakanjagi salisa pana sampai ya perlu ya kedikangnya nama igare iya sigilingangi kini loki malapa ya moro kadikangnya tapake itu iya mikon loki mas sampai ya perlu tapake rumah balo ya pak waji nama igare jadi ini banyak hal yang memang harus diperbaiki Pak. Jadi rena upasangangi aja tasering ko bola tak kawan ni. Kemudian yang kedua, jangan biarkan tempat air kosong. Iya, ya kau pakai ki bempai ro pakai bempa pakai jangan biarkan itu kosong. Ya tu kunri dale. Ya kau waju pure pakai na melomoki sesak maka memi sesak kami memi pakai pemang. Tapi memi sesak ia naru ya lulu ka biasana aja lalu. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Iya. Kata biasa tahu naludu wajujuna nasibana tujuh malulu kami bisa sak ko bajai. Aja. Apalagi matangangi pakai wajujuna lulukan. Ka biasa begitu. Iya. HP kabur las ya lulukan makoe. Kacamata ya lulukan. Oh itu menolak rezeki 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnujid. Iya na tu nak kada teman-teman tadi lo pemali demo berdosa ko. Jamai na sabaya ko maka de pemali tidak berdosa, cuma mempengaruhi kehidupan dunia. Na sabak dale na kunrui. Iya, ya kepala ko pa balu-balu na patapulo sona na tolak dale tu na siulat tu lebih. Aja tak kada iya na tu na mega na sa dia ba balu-balu ka watu na pamulana sa makamoy ka pangali. Magi 20 taray na din na magay pamali nulay diyan kataw siriatika tapatawi sinasalahkan. Nalina salah-salah. Iya, asa pura memang iya ang kayano karwarawi balu-balu ko ay inulay dyan na baca-baca. Tahu pa akong ron. Iya, hindi, itawin na salahkang. Padahal alin na malanggar. Iya na ro makiro ye. Palay ko onra balu-balu kang aja ni tari ropo ko tilala pa non rijing. Apa iya ko tau makanja tu tau mapacing atin na maga si konek matoto kami matoto makada macan ni menyama sa dingo korolo mak balanca mako nasaba dega gajingo koro ganggu ite ko lawi na itu jing itu 5 kom itu si pana. Iya. Ini penting saya sampaikan supaya tapahin kada oh makiro pe arana larangan-larangan na tawi biasa. Iya mero ko makade biasa ti istilah teman-teman iya ko to 5 kito numu de mulai mita deceng na isami man tapatapulo to so na dali mutatola. Gitu kiro. Kemudian makade nabita la taj'al buyutakum maqabir. Nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah. Aja mung pancajiki buruk longi bolam. Unriwi mas sempaja si bama ngaji. Nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah. Paterangi bolam, alingi cahaya bolamu dengan bacaan
Al-Quran. Mega tahu salah paham, maka dia bikiraatil Quran nasangi maka dia gatungi kaligarapi. Onrotona nagattu mana ngoki korang dia mega bisa baca. Itu nama mereka aku ya tidak masalah, tapi paling tidak ngaji ki. Nah, ya naro nak maka dia ngaji, ya benar. Kulu Allahu tabaca kota makito. Iya. Kemudian perbanyak mengamalkan surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Apalagi kau usaha-usaha pajoka perbanyak membaca Alam Nasrah. Kanjana sitongan na boleh ko jaji mako ireking siaga total na pembangunannya dari awal sampai akhir napa tapassu 2,5%. Iya. Jadi misalnya maka ada 500 juta, tapassu ni 2,5% nokoro, aja tak kada sakka akadaki untuk papas salama. Apa ya ko rumah pribadi tu dia sakka na. Ipassu mi jolo sakka na dia na pakai mak bangun kecuali biasa waktu na tapake mak bangun dia na pasu sakka na tapassu ipacapurang. Ngama kiro ya kan rumah pribadi tu dia kata sakka na pak tonri bolatan na mo siratu tau tonri dia tu ka sakka na. Dia ka sakka na bola pribadi itu kecuali pakai mengusaha mak buka ki toko ilalang mak balu-balu nakan na tu sakka. Ya upo ko yun roy mi de pada mi oto pribadi tapi oto pribadi to nga de na to mapasilapo oto. Pada mo amas pakai perhiasan ipakai de maka da na mega hapos ta si tanga kilo na mo 5 kilo ko na dante mo ide to kasakka na kakama taw penrang karante na 5 kilo. De na kan sakka de yang pantita pakai sosoy ya mi kome pilaw botingin na paipake wa de mancagi aset ya tu nasaba metangi itarona na iya pakena. Ya sange pariasangnya madake. Mega apa aja itu tahu lawan na napabiri calon na napake. Dito na ka to penrangnya de. Jadi yero lawangnya dito na kan sakka ko pariasan de. Kecuali ya ulawangnya yali tapi ini akan memang ya aset maka dia komasoli matu ulawangnya meka balu ya itu aset atau dipakai mengusaha itu kan namanya seka itu tasisa sitau ngipassu 2,5%. Iya. Kau mapabareki polena asale bersina talemaning gajina karyawangnya sini parokosana mapacipi keluarkan 2,5%. Magampang ireke. Kada maji to mampasusak kanang kamu pasti dah kau stase makuye. De tu lemis sangidale tata tambah atau de ko tanya sekka. De tu le. Ya ko pasti dah kami de ti sang kada menre kadale ko tau de. Ta coba ningare makam jasa ka ya tau ngemisal nasi di juta. Tareke ngitau pe mana menre 2 juta berarti 100% dale ta menre. Ya ko pasti dah kakade na cocok. Apa idi minonroi meki pasu ime ka maseke-seke kita pasu cede. Makiro yo ko sakka de kaga yasang ko ngalatal meto maka 2,5. Selesai. Dia nak ditawari. Jadi ya komeki misalnya dale tamendre enang kata makam jasa kadala tahun dulu 2 juta saka ku ya tahun 5 juta berarti 300% me 300% dale tamendre. Pak mega tahu mega gagana mega tu inran na. Ina tu ampai inran ni deni saka ki. Makiro pak tanai di punna. Itu pahangnya. Jadi iya tu agama yang makanya reken na pak. Mega tahu makana menre dale ku madari mega misusana. Pak mega tu indran na. Iyo poko sakaka mapacing. Jadi makiro itu nak ada sakka wakka dega ga tahu mapasu sakka denenre orang perana. Ya ko sekke erekka. Cawe kamema tu jadi ya moro jolo imonri pi pasidakah. Ya nasu na sakka tatapakanja ki reken nero. Ya nasu na ya tu salama ni. Ya tu pasti dakai patambah-tambah mani. Iya moro sakka jolo tapakanjaki. Paneng itawe 5% apa galu tadahu anu kwe galu lede yung kosoki 5%. Tatimba bani siya ga kilo. Pak mega to itu patimba na kurangi aga sesa. Ukuro kampu kumako sesa dito nano ko pendra. Iya. Tatimbangin apa ti sa kadose ko. Itapaso 5% na magampang mo ti reken. Kabasnas tabawelo basnas. Atau kung kakaluarga ta makroeng kamalada kasi malada buti na mandari de na lolongang yan aro tali. Tabantoy. Apa iya na makanja mo sakka na tay pa de na masolang agagana na po nga latala jagayang. Iya mito ko de tapaso sakka na yan kanang tu pasi nga aga balao.
Na tu ampai madar ribalaw latu pipitawe na pagili na capuri maka na maga je si kuya tunan ribalaw na de pasu sakana. E waktu na natana na sangan nanutam itu puang pasalama ipo si sana na dupa dia na kalang kalinga dia na kalingarain ko ang Allah Taala. Palay ko na parikanto ni Baynele jipa tu masu. Ayo ko na paidompe galu na bapa na. Ibajayli galu na bapa na. Ako mampak da rosi tak pagalu ng makna. Jadi lelian ni mato tu makun raya sesa. Dari marajaya wa ku iloy na pura natama kanto na maraji. Tapi ako mite makun raya na kui kesalahan na kedua misi tahu. Ya ko malapa itawe. Nangakui kesalahan na tu. Ya na pore malapa pa tak ada pergi kak kasih pa. Iya tu mengaku aku tu. Tapi aku pure tu dia memang aku. Asal leparan itu mana mengaku makun raya salah. Kemudian saya juga wasiatkan makada jangan tinggalkan. Itu di makun raya mestinya kan begini. Kita punya di dalam kamar itu juga tempat sholat khusus ya semihrab akibuaki. Kanjala datu komalo sagina-gina mo kamarae okoro alaki sujadang tataruh koro tapat tatai nampak tertutup ditutup supaya tidak kelihatan kalau ini kumiki masempajang okoni rotama selalu masuk di situ sholat sunnah situ masuk magai barakahnya itu doa mudah dijabah aja tu kali telete makai gatau kumi masempajang kudino ko berdiri dalam mahir lalu kusadin kamar kusadin kamar lalu sadin kalau aku mau rina WC, kalau kita ketemu lari sini, aku sedang neros bang, desa kada kinri memang sempajang. Padahal WC nak ibu 50 juta non rimi jambang, maka soli ongkosok na non rimi membuang kotoran, tapi dia gagal non rimi berdua-duaan dengan Allah. Mestinya engkau onrotor tataro taki buah hanya berhadapan langsung dengan Allah, supaya ibadah mudah diijabah doa-doa kita. Itu pokok. Kung ka masalah tatama ni okoro milodong. Tapi itu ko padong apa matengah proses nah. Pa itu padongan dia na langsung ilapor napi na catak malaikat. Apalagi ko yoro hadese maka da so kami si pinilapor man rasa ki. Macan ringi laki ta so satu de patu nilapor gang ka kami si. Pensa hatu botin na de panata lapor. Tuli to manoko na magi ji pong ide na tarime padonga ko maka de malaikat na de pa ji ulapor kami si kulo malapor. Ina tu nama kay gato milo so sini milo sapeda salasa milo motor araba milo auto mapat di ulu malaikat kan aga je tu milo. Ade pa ulapor na barubas si. Yan na tu ampay makanya ako to masampaja sunna ya ko sampajang si pak bicara langsung isi bapong Allah Taala. O ko ni suju pa capurang ilaw kong kaagaga. Itu tembus. Sebab Nabi ta makada onron na atay si babo pun nama cawe ya ko suju. Aja tapal-palang ya kong ka lakay ta pajo kamaga lakay ta masalah o ko ni romilo do. Imi tu guna na sampajangi komunikasi langsung apa ko malaikat kami si pinalapor. Kadi malaikat sabar ako. Sebab dia po lapor yo po ko sampajangi tan urusan na malaikat maka na malaikat iko na si urus si bapom mo. Yan na tu ampay ko sampaja langsung. Iko suju ki atau ati na tapake kung kasusata. Tapi tapakan kiti bate tak milodo pa. Mega to salah-salah bate na milodo. Suju na sawe pun kajiro lakay ko pa jokala da tapon rong nga boleh aja nakajok-kajok kan akan nastaro lakay na. Pa idi mato makala aja nakajok-kajok ka. Pakanja-kanja ki bate tak milodo salah-salah kamay. Kata itu biasa na sengaja tali taro-taro tapo ko do pole sapi baitullah. Salah-salah itu pak dongan. Ia na pole na umrah maka di malakul maut angat tano. Pole no karawai baitullah we. Akadaki epot talenga dalle na wadinga siarai wi ki buruk na nabi tas Masjidil Haram aja tak ada aja tali taro-taro tak do pole sapi. Ia na pole mati ni na sabale na mato makada. Jadi pakanja ki ji ko to milodo tapak pakanja-kanja ki jo kada deto ko na salah-salah. Akhirnya jadi doa itu langsung. Tapi toati na tapake ko lalas sampajang aja ni pala-palam. Iya, toati na pake. Ko lalangatita na sabade na rusak sampajange ko kita lalangati. Ya bi ko pala-palang yan kataw pandita makada din na cocok. Iya, jadi makiro. Iya aja na ko ni sampajange aja na talo ka sandro-sandro. Makutanang ko sandro apalagi kung kataw biasa makanya na usap pa pu ima ang kamugi pu ima. Apa dia ubarani mani pak karena imam itu diutus memang khusus di kampung.
Pangulo na mi mato tu kampung imat di ustaz si mako paling taci ca si tangkong katoy. Imat tak malak dak terjagai. Maka gitu neti mang jama-jama mate pak mate pinapang katolay. Ya ko kepala desa na pesito mak jabak maka dia mesil. Ya ko imak dega melo maju kasi je iso rociasi. Pak maka raji jamana mapamulay tau madang ay alina mana muloy. Pak mega tu tau ko mapamadangi Sandro Minoli. Na iya ko Sandro tu talu mina tapu. Ya ko tanya gesa-gesang anak wali wariala. Ya itu talu ana ini gare. Na iya itu magi na malah sama ko na sa iya gesa-gesang. Ari makadai anak wali mula sa iko. Iya, palai ko tau madang. Soro-soro tu jo tangay mako na sa ing kaji na tajang ni. Kana Sandro makoro loni tato macaneri na sa ing. Anak na natajam maka day tau nasa tak dampang ipu Sandro de pa tu na pura mak bayi ni jadi pui matoli nesang maka day ko tau mada makoy wacangi surayasin iya ko masesay denu lekedo-kedo pada ko pusay bacakan surat Baraah iya ko surayasin nilada ibadai baca peringkalingai iya ko surat Baraah de nasu sadai mas sausawmi supaya ruhnya itu ditanangkan kemudian dicabut. Makiro, iku baca ni surah Yasin, ya ko lasa pacapurang, mudah kang mate, ya ko tania manci pak burai, pak mega tu nasanyo baca Yasin, mati matu, tania pak bunuh tu ya tu surah Yasin. Nih, itu penting saya sampaikan. Makanya aja, tak pakai imat tak, milau doang, alien atas surah, pak pasti masam pajak. Mega tu tania tahu masam pajak 05 baca dong. Iya. Iko mak baca pu imat toli. Mak baca mo jeta kodi? Mak baca mo pa? Baca do salama, baca do wariala. Iya ko baca do wariala, pak doang lo ko tau matewe. Maka daniga na ustaz, di manibawa. Maka daki sininna indo ambo ku mate dua ni. Indo ambo ku nania sininna para leluhurku. Sininna tau mateku. Macam mana ni tu nenek talayase? Aja tak ada yamanang. Pu satu pu imang. Iya, Pak Mega tu tahu nasa baca wariala. Niga nasa yamanang. Pusa ni mangi, niga na tu. Makanya itapu ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila iya tu dua tu bahasana angka makada ila ruhi, angka makada ila arwah. Ya ko makada arwah berarti tomate. Ya ko makada ila ruh wa ditau tuo. Nah, paham ya? Jadi aku makada ilaru, namo tuwa waditu kiringang. Ya aku makada ila arwahi, berarti tau mati ya tu. Maka makadaki alam arwah. Maka ada tu ko, ya ko tau mati kiringang pat ya bacaan ni. Bacain kulong surabil pala kulong surabinas kulu Allahu napa ayat kursi, napa tilodo ngasalama selesai. Ya ko baca do salama tatanaiwi. Dalam rangka aga syukuran pindah rumah tilodongangi assalamaka mun ribolana iya ko oto mali oto baru tilodongangi napaki oto na salama makom itu baca do salama bahaya ko dinirisang aja kama kanilaw milaw oto na sapeda milawan nge baca da tomate makoto wariala makoto aja kama makada baca do naganrusu makada maleka ini gaji tumbawa di pamupodangi makada niga yang teraka ko. Iya. Jadi mesti aku tanan niga sana. Napi pasti cura. Makanya ko baca wariala kedua orang tua dan para leluhur. Ya ko yawai anak-anak dan keturunanku. Aja na cidimi ya. Makada anakku, lakaiku, beta apona. Makanya Nabi itu berdoa anak-anak dan keturunanku. Jadi nailaw doang ang ilayawa. Iya, supaya dia na beta. Dito gaji apo ta beta. Iya. Tapi ang kedua telu kita lau baca maka dia tu anak-anak dia na mabela puluh ko sipa na ambon. Iya ko makiro batut tanana tulinan na kita matot tanamona tamatunan na kitoki. Maka bala itu. Napasiwala ko nga lata la din napasilinarang. Iya. Iya ko makanjak mi bate tamatumali loko tomatot ta makanjak ahla ta loko tomatot ta napakarlab dito ki anak. Makutiha.
Yang maka mapi ya anakku stas dewa koro ko amboku indoku mapi na kung kay podangin na dari bega bicarana. Oh, makun ray nun ray to. Bayne. Ya ko makabila kay na may kapasuron na kakanga jo la ka kudi pa namati lampu laca jo lo tagay. Kati jendele pentatu tu. Oh, mega to bicarana anak itu kelesur. Iya. Polo ko ito. Yan ang kamakunray laikab biyo ko lakay na napay po bapasor kakanga jo laka kupat dia ngilampu laca itanga dega may ga bicaran anak niya tumatukong ka makotiha iya to situ ko matangay mabicara 5 tahun ni demo pa ni sa mabicara to 5 karami amma apa taw cakaru duyet iya makotiha iya na cakarudu na berhubungan na tako monro iya tu metta na pa bicara bijaya itu iya na tu nasuroy na bita jenne sebelum berhubungan makotiha ang kapatu bahaya pak na rekopure manipi berhubungan na tako berhubungan iya na tu nakan na penyakit ayam anana esai manukam peluk itu jadi makanya larangan aja ta berhubungan ko maliwasangi na sabak makutu tu anak tak iya ko masola daki pala satu membatu topi makanya dalam kondisi karena itu ibadah iya jadi itu persiapan na memang makoti aja makanya dalam Islam ini luar biasa pak di dalam ilmu-ilmu hikmah itu penting kemudian tausahakangi tapakan jaki pas sidak kata usahakangi kong kana bola yunrui makoy minimal 7.000 setiap hari sedekah. Itu patolak. Kalau tahu pandrita maka dapat 70 sabu koyak ndak usah, cukup 7.000. Aja nak kurap itu sabu ta sedekah. Sesok. Saka ngiro sedekah subuh. Ya ko 10 sabu sesok. Napa tabawa gilo masigi tabawa gilo panti suhang tabawa gilo kota pasipulu ngiro. Setiap hari sedekah ki tanya kang patolak bala. Iya, tanya kang ya ko detulay 2 sabu na. Yang penting setiap subuh aja tahu kita pasti pulungi. Maka setiap tanggal 1 100.000. Si 100 sabu tapi cica misulang. Rogi ki. Pak ya malaikat itu ya minilau do ko masidaka ki ko deta sidaka de nilau do. Ya ko tak beda ngi 100 sabu nilau do ngi. Maka lai malaikat ko pura si nilau do istirahat ki ulah pe ma pasi nilau do. Iyo po ko sosoki ni laudong yan ito nakada nabi taamala kami na napuji po ng Allah Ta'ala iya man nanungang wa inqalla na mo cedek ni yang penting mananung karena yang kau butuhkan doanya malaikat palai ko subuh tanya subuh ya tamelo lo masigi masa baca subuh asidakan ni atau oke masigi eta sidakan karena Allah pokoknya tapatamay napatatoka ngati walay papasalama po lino akhirat Paku baniro, maka gampang aja nama Allahumma sholli ala sayyidina. Makala ndak mana galeko-leko. Iya. Ya langsung bawan nah. Kang kayasan niat karena Allah, tapi ada doa, aga doa ta masidakah. Ilo doni. Pun, wali papakai untuk papa salama anak orang keluargaku lino akhir. Selesai. Paku baniro. Aja na karena Allah pak mega to jeto masumba ya ko si di juta asana na patama ya ko 5 sabu karena Allah maka na sempo na balukang po ng Allah Ta'ala ya ko 5 sabu di na po ng Allah Ta'ala na pinangkurang ya ko si ratu isa buwali na tapi dito na ko to penrangnya di jadi dengar kita di dalam tasawuf itu diajarkan betul po. Mana kaje karena Allah mau pakai ko 5 sabu 10 sabu nape ko si di juta sabu patama. Mestinya itu si di juta karena Allah ya ko 5 sabu sabu patama. Kadang kala seke 5 sabu minadere. Ya ko 5 sabu karena Allah pace runtukan. Dito na ka to penrang di. Si jana lebih macam kemudian saya wasiatkan tapakan jaki asia mama kata aja tasi salah apalagi ini kan bulan Syawal sesudah lebaran yang ketu amalan aku puasa sunnah tentu nikah apa puasa sunnah tak tapi ya ko ya depa oh iya pasang ibu iya ko sawali namotu ma puasa qada mani jabana tanya kang puasa sawal puasa kada pasel puasa perlu macio to itu puasa sawal tak nah sabak makadami hadisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal
mapuasaan ng ngasona o ko ulas sawal. Jadi namo mapuasa kada ki ko kumi ulas sawal na dapi ang ngasona itu sudah terpenuhi. Tapahan nih. Itu ulama Syafi'iyah, itu mazhab Syafi'i itu jumhur ulama sudah mengatakan, aja bana tanya kang puasa sawal. Tanya ka bani puasa kada kecuali laki-laki na saba. Dito ka puasa kada na kapan? Pa dito na kanay lampu merah. Iya. Maka daw na puasa sunna mo cocok ni de na marigaga. Ya kode tajamay rogimi tapi maka de nabita. Siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu seakan-akan berpuasa 1 tahun. Mega tahu salah paham. Nasa ngiron nang yasona pada kusitaungi tania. Ramalangi tambay an nang yasona magay nasaba tasi de puasa 10 tu nilai na. Maka dia manja bil hasanati palahu asram salihah. Ya kopigo koci di decingi kali 10. Makanya 30 hari puasa Ramadan kali 10 mancanya 300. Annang asona ulas sawal ikali 10 60 na 360 na asolalan na si taungi. Makiro tapahan ni. Maka da 20 apa miya asera puasa kustas. At tunaramala din agad na 30. Yan na tunang kataw pandita pahadesa makada iya kukurangi puasa aja na to manre na to lomalepa itu terhitung 1 hari puasa. Makanya ko Idul Adha deto manre na to lomalepa na sabak kita sebenarnya puasa 8, 9, 10 Zulhijjah. Iya ko ganna puasa manre ki na palomalepa. Karena tidak makan sebelum lebaran itu dihitung 1 hari puasa menurut ulama hadis. Tapi ya ulama fikih selamanya Idul Fitri makan dulu baru pergi lebaran. Idul Adha disunnahkan tidak makan kemudian lebaran. Makiro. Tapi kalau hadis tidak. Sebab maka dia tidak makan itu setara dengan 1 puasa. Tapi aja tak puasa materu. Boleh ki malap Pak Andre ini itu terhitung 1 hari. Tapahan jadi sego ni rokapa. Menyaman ni tidak tu dah minta kena tambah. Tante 10 di sini. Kemudian penutup saya ingin sampaikan karena tadi saya diminta baca doa. Bapak Ibu sekalian, penting sampaikan ini apa agak-agak kan ini bulan Syawal. Tahu sa kangi angka kamamu pabosi tadapi. Kobosi ulang ngapa bulan April ini, bulan Naisan kata Rasulullah. Pati langsung iway pole langi. Aja nang ko capak na singetala. Sapaki bakoro atau ember yang besar, ya kode na baru pura nita pake tabukui kanto plastik, na patapati langsung pole langi. Tadoangi roe. Age bacangi suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, ayat kursi. Akapitu pulo manang ibaca. Aga gunana yanang kataw pakai puramakbay ni nadega wijana surin minum itu. Pitung ngesok. Setiap pagi dan sore. Insya Allah dikasih isyarat langsung itu. Ya konita yalena matampu na patadeng berarti dia memetoga aga keturunan. Tapi ya kona polei anak-anak bicu nite ko anak arwane polei suruh piara anak arwane napa yale keturunan. Ya kona ite ele na manipi renreng anak makunrai suruh piara anak makunrai napa yale keturunan. Kecuali manipi na tampu atau menggendong anak kemudian hilang berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Ya ko angkala satta modot toro epusato detis sangi macane ni makbura detis seng kadaga pak burana tinungi ya wa epitung ngeson. Setiap maghrib namo sitago si bawa subuh, si bawa sore atau malam dengan pagi. Namo sitago mitinu. Itu akan diberi petunjuk. Layalengi tulalan nipi maka dia wad diburai lasamu atau akwawad dimupaki. Itu. Ya kung kataw ang kainran na denu lewajai angka sampajan na ya ulang iya sa sampaja sunna utaka. Tasuroy mas sampajan ko ulang ulas sawal to mi bawang. Jadi puasanya puasa sunnah Syawal, puasa sunnah angka to sampajan na. Sampajan na ulas sawal asana salat sunnah utaka arwarakanna.
Tak don rakaci di bereselang, tapi kulallahu baca pengupuna. Akka 15 si rakangi. Itu dikerjakan selama 8 rakaat. Selama bulan Syawal. Ya kode tulai namo cicam di si minggu. Ya kode tulai namo cicam ni. Tapi ia sempajangi kota Jamai apa padilana. Nomor si di kongkain rata insyaallah. Itu akan terlunasi. Yang kedua, ia kongkala satta detis sanyaga Pak Burana ini juga. Kemudian yang ketiga, ya kongka tahu Denis sama bicara. Suruh amalkan ini. Kemudian yang keempat, ini sholat sunnah utaka, ya kongka tahu melolos sompa. Tasuri Jamai anak Pak Joka. Insyaallah berhasil kok asaparan. Itu kuncinya. Ini namanya sholat sunnah utaka. Jadi itu sholat sunnah di bulan Syawal. Itu ada di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, mamagi-magi napa barakah ibu Allah Ta'ala. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila khatratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisni sari'an bi izzati. Agisna sari'an bi izzati. Agisna sari'an bi izzati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahi ma sya'allahu la ya'ti bil khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi zahara zirrullah. Bismillahi ja'a nasrullah. Bismillahi ata amrullah. Bismillahi barazat gharatullah. Bismillahi tammat kalimatullah. Bismillahi rakabat khayalullah. Bismillahi intasarat junudullah. Bismillahi ja'at rijalullah. Bismillahil ma'atu ayatullah. Bismillahi nahnu fi imanillah. Bismillahi alaina sitrullah. Bismillahi khawlana hisnullah. Bismillahi fawqana hibzullah. Bismillahi yahrusuna hisbullah. Bismillahi dahalna fi sahati ila la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa lil jannati darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.